Tonu ya taeao yo Faamanuia le Talofa le Atua ya te oe. Hallelujah. Iesu Samoan Hallelujah. Tangisia le nganga pai o le tua. Fai mamalo fala via le nei matanga le nei taeao. Ilo suafa, ilo nei olana. Ia via Pati alanga yai lau whakatai lau atua i lenei taeao. Hallelujah. Whakatai lau mātou atua i lau wanga lenei. Whakatai lau alofa. Whakatai lau whamaoni. Whakatai lau laweai. I lau taitai. I lau Faamanuia i lau whamalolonga le atua. Wa mātou pesina whai i lumanu e leo tua unu i lenei taeao. E leo so mātou i loa po so mātou poto. Ao lou lava fia wa mafua ai le nei taeao. E ao iai mātou ona mātou whaapatai atu i a te oe. Hallelujah. Vi ia oe lo mātou atua. Anganga pa ia oe lo mātou fesosoani le nei taeao. Mātou whatangisia lau fesosoani anganga pa ia e. Amataina e lau a fio le nei whamoemoe whai ui a te oe.
Awani o mātou whaia e peo se māsani lo mātou tamae. Aia mātou whaia ona iai ai mātou le manatu. E ta tau iai te oe lo lava vi inga lo mātou tamae. A matale nei māwhtanga I lau whaunga nganga pa ia. Iai mātou uma wai to tonu o le malu nei lo mātou tamae. Iai lo whaunga le ia. Tai mai niso le nei māwhtanga I lungo le ala lo mātou tamae. Mātou avatu ia te oe lo vi inga. A wao le mafuanga leo wa mātou o mai ai le atua. E le ngu e le sao I mātou. Ai au na mātou ala langa ma whaafo I atu lo vi inga. Ai ala langa le whanau le atua. Amene. Ma amene. Whatalofa ni au se lua yo. Tafa whai Faamanuia le atua. Whai po e sauni e te whaafitai mai vivi I le atua le nei taeao. Hallelujah. Greeting to you all in the name of our Lord Jesus Christ. This wonderful, beautiful morning. Amen. Vi ia le tua, le nganga whaaloalo le suafa manumalo Iesu Keriso te whaatalofa ai le pa ia la silasi o le tātou mawhitanga mai maunga te tele se I o I maunga iti. Whaapitoa le whaatalofa le tātou tamata I tai, tama apostolo o mawhai o na tātou mawhuta le ngata I leo le tinao le e kalesia po le ngā luenga o lo tātou whaisau ninga I lunga o penga te whailangi. Avisa pati o lo maua e tātou matua. E rola manolo ina mai a te ia le nei taeao. Hallelujah. Le ngata foi lea, whaatalofa le awa o soani ma whaletua, le sunga le awa o ia as. Whaletua e maise, wasenga o tia kono ali, ma tia kono ta mai tai. Aia, tai o ministry, tai tasi, ma tanga luenga te tono le nei ngā luenga. Mai lava I maunga te tele, whaatalofa foi, ta māma tina mā tutua. Au sina le tātou e kalesia, whai lava o tau mo whaamanianga a wale tau nofo ta talo, ma tapuai I malu o tātou whale, a o whea ngai kalesia mga luenga whai ele ngata mai le nāsusa, se I o mai fo ele neaso. Awe sau pati pe a whai Faamanuia le Atua le nei taeao. Hallelujah. Praise the Lord. Whaaftai o tātou whailoai, I le aso pa ia o le ali. E pa ia le aso, wa e pa ia le ona le aso, ma le na whaia le aso. Amene. A wai le aia ma seisi o tātou, na te whaia se aso, wana o le atua, na te whaia aso uma. Amene. So le mea lea, e ta taua ia te oe mau, ma mea uma e whai manawa, ona whaafoi ia te ia le mamalu ma le vi inga. God is not seeking for workers. He is seeking for worshippers. Ioane whālua sifulu maritolu whai mai. O e tapuai whaamaoni la tau te tapuai I le tamā I le anganga ma le whaamaoni. A wāoro sa ili le tamā I e tapuai atu ia te ia whaapena. That is true worshipper. Whai upe lua sifulu marilua whai mai. Tapuai ma le iloa. E le ngata te tapuai ai te iloa lau mea nai whai. Amen. Worship with understanding. Amene. Whai mai whai upu e lua se fulu ma le wha, Ioane le nai wha, whai mai. O le atua, o le anganga lava ia. O e tāpua iatu ia te ia, whai mai e ta tau o na tāpua iatu I le anganga ma le wha maoni. Amene. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Amene. E iai le anga waa, e te loa Kerisiano le taeao, e iai le anga waa o le tangata I ola vivi I le atua. Wai anga waa. Amene. O le poto e vivi, le ai. O le avea oe ma tai po whaife au, le ai. O le avea oe ma ti a kono, so le ai po. Ai ale au au, e le ai. Amene. Praise the Lord. O le aso ula ngona e wala au atu I le atua I le taeao e whaalongo atu ua tau au na avatu le soi fua ma le ola le atua. Ai faapea mai le tātou tamā. No sai mai a ua whai asi ngā kumu o le kiu le alus le sau le kalosanga mai I le manawa. Ai mawhau le lalolangi le nei ua tātou iai. Pea ma le fitu tesi ma le valu piliona tangata o le fonga ele lea le tātou te iai. Ona e mawhau lea, 7.8 billion people need breath. E mana o mia le manawa. Amene. Hallelujah. Vi ele tua. So,
What if God need rest or sleep? As we all know, God never sleep nor slumber. Ele tuli moe, ele malolo, ele moe le tua. Amen. Via le tua. So what do you think what's going to happen to the 7.8 billion people without breath? Longa wingai whanau mai tātou. Amen. Se ilunga ro lima le nei taeao pe a whai o loo e mahanawa i le mahanawa mai le atua le taeao le nei. Amen. So ele whainga tāla o na su ele anga wa o le tangata i vivi ma whaafitai le atua. Amen. Hallelujah. A wawhai mai le fionga pa ia le atua. A o i rato uma o e whai mahanawa, whai mai ea. E ao o na vivi ma whaafitai atu i le atua le nei taeao. A whaira o e mahanawa. O le hara le mea te le vivi ia i le atua le nei taeao. Tātou tūlai. Amen. Tātou tūlai le nei taeao. Wa e sauni e te whaafitai mai vivi i lo atua le nei taeao. Amen. Hallelujah. Aua e te tau mawhai se ilonga i manuia lau whanau na e whai mai le vi ia le atua. Aua e te whaatalitali se manuia lau ainga wa vai atua mi ngoi luma o na e whai mai le whanau o mai tātou avi le whaafitai le atua. Aua e te whaatali se ilonga i pe pese lau whai pese. Amen. O na e whai lea sauvi inga i le atua. O lesi fo, se ilonga e maana ia leo leo whai pese. Se ilonga e maana ia leo mea whai whaili. Au tamana o e tau ia te oe. A whai oro ia te oe maa ule onga mai le tua. Whai mai le fionga pa ia le tua. E ta tau i mea uma e whai mana wa ona whafo i le vi inga o le tua le nei taeao. Hallelujah. Le fionga pa ia le tua whai mai. E vivi i la au. E vivi i maunga. E vivi i manu. E vivi i vai tafe. E whafo i le vi inga o le tua. Worship team. Tātou hoi avatu le vi inga o le atua. Le lalo langi a ifo atu. Le lalo langi a ifo atu. Pesa tu ia ima lomo nganga whaafitai lo atua le taeao. Hallelujah. Io e la mātou atua. Vaita whenanu lele vivi atu. O au foi a langa atu. Yeah. Hallelujah. Manu felelei e vivi ato e lo matou atua. Hallelujah. Tato toi pese tu iai. Hallelujah. Pese le la langi e ifo atu iate o e lo matou atua. La langi e ifo atu. La ia pati lima atu. Faamanuia le vivi atu. O au foi a lana atu. Iesu e wasili. Pesa tu ia le whai upu mua. Mai whaafitai ai lo atua le nei taeao. Hallelujah. Iesu au e fola i auro mario mapena e la ole ola olotu ai e pua puata se fulu malelua
E po ia te oe mea umai whai manava ua e ta tau ia te oe lo rava vi inga. E ta tau ia te oe le whaamanu ma le whanetanga. A wā oe na whaia I mātou lo mātou watua. E ao ia I mātou na mātou. Whafo ia te oe le mamalu ma le vi inga nei mātou mai o I le whavavau e whavavau rava. Hallelujah, hallelujah. Moni ma whamaoni upo au fionga. A wai ala langa la au ia te oe. E ala langa vai tafe. E ala langa maunga lo mātou atua. E ala langa manu lo mātou tamae. La tau te tau tau. Lopa ia ma lo ma malu sili sili etse. Hallelujah vi ia oe lo mātou atua. Hallelujah e ta tau ia te oe lo lava vi inga. E ta tau ia te oe le whamanu ma le whanetanga. A wai pa ia. E pa ia. E pa ia oe Yehova o au lo mātou atua. Hallelujah o sana vi ia oe. Hallelujah. Po ia te oe le vi inga lo mātou tamae. O le matangi o atu maunga ua lolongo o vao mala ua tulolo Mamalu oe lo mātou atua. Hallelujah. E mamalu lava oe. E mamalu oe. E mamalu lava oe. Ole tolu tasi. Ole tolu tasi paia.
Yehova le afima mai sauni la paputai. Alalangatu ya seia lenei taeao. E mamalu o Yehova. E sili o se lama oe lo mātou atua. Hallelujah. O sana vi o le tupo le rio li. E paia o Yehova lo mātou atua. E whababau lava lo walofa. Hallelujah. E whamaoni oe. E o whauwhangia oe lo mātou atua. E whaivavenga oe lo mātou atua. Hallelujah. O sana vi oe le tupu. Hallelujah. Vi oe lo mātou atua. Wai ta tau I mea umai whaimanava. O na ala langa atu lo vi inga I lenei taeao. Hallelujah. Awa oe o le sapena painea o le tamā le whababau. O le li oe o le file mu lo mātou atua. Hallelujah. Awa e le ngu o mātou ngutu lo mātou tamae. Hallelujah. Ai ao na mātou avatu lau lava vi inga nei maso umai o I le whababau. Whaptai lau toi whamanatu ia I mātou lenei taeao. Awa o mea umai whaimanava e tatau ana whaptai atu ia te oe. I oe lo mātou atua. Hallelujah. O lo alofa o fofongia ia I mātou lenei taeao. Whaptai le ola. Whaptai le malosi. Whaptai lau whamanolonga lo mātou atua. Whaptai au whamanuianga. Whaptai o mātou ainga. Whaptai lau e kalesia e lenei taeao. Whaptai o mātou matua whalenganga. Whaptai o mātou matua au sina lenei e kalesia. Whaptai whanau lo mātou tamae. Hallelujah, vi ia oe le tua. Hallelujah, whaptai au whamanuianga lo mātou tamae. Wa mātou pisa oi lo mamalu I lenei taeao. Awao le mea oro iai lo wanganga iai le saola tonga lo mātou atua. Hallelujah. When there is spirit, Lord Father God, there is freedom, Lord mātou tamae. Hallelujah. Ia oe lo mātou atua. Lenei no mātou tamae. Hallelujah. E foi a te oe le lagi. Alalanga le la lo lagi. Pese ifo. E foi a te oe mea umai whaimanava lo mātou atua. Hallelujah. E foi a te oe le lagi. Alalanga le la lo lagi. Pese ifo. Hallelujah. Te oe le lagi, alalanga, le la lo lagi, e paia, e paia, e paia, e no mātou atua, a wai paia o Yehova, e sili, oe le ali. Ese paia lo atua. E paia, e mamaru, e sili. Paia e lo mātou atua. Hallelujah. Paia, e mama. Hallelujah. 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 E poia te oe lo mātou atua. E poia te oe le lagi.
Hallelujah. Ia oe le mātou atua. E paia o lau atua. Pesa e paia oe. Hallelujah. E paia. E mamaru. E sili sili. Oe le. Pesa e paia o lau atua. Atu I lo watua. Hallelujah. E ifo ya te oe. E ifo ya te oe mea uma e whaimanava. Awa e paia oe Yehova o au. Hallelujah. Awa oe na whaia I mātou. E ao na mātou whawhoi atu lo lava viinga. Awa e ifo ya te oe. Mātou te ifo ia te oe lo mātou atua. Awa e paia oe Yehova o au. Hallelujah. You are worthy. You are worthy, Lord. Hallelujah. There is no one like you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Vi oe lo mātou atua. Hallelujah. O lo iai le nganga o le atua I le mea nei e whasa loto I lau tapuai inga. Hallelujah. So se mea iai le nganga o le atua o lo iai le saolatonga. Hallelujah. Praise the Lord. Awe te vave tu ua le mamalu o le atua. Ai le faamanuia o ia ia te oe lenei taeao. Ia lava na whetalai na te le tu au noa ina I lātou uma. O e nau atu I le anganga ma le whaamaoni I lona mamalu I so se taimi. Hallelujah. Hallelujah. I am who I am. Praise the Lord. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have Hallelujah. the light of life. Praise the Lord. Amen. Pati pati atu I lo atua. Hallelujah. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live, and everyone who believes and believes will never die. Do you believe in that? Amene ave tau pati pati I lo atua. Whawhitai atu I lo atua. I am the Lord. Hallelujah. I am the Fia. Lord, your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Do not be afraid. Oh, Praise the little Jacob, oh, little Israel, for I
Amen. Praise the Lord. Tu maule mamalo le atua. Na le vanoa le tātou tamata i tai. Mo le saulinga pa i o le whamanatunga. Hallelujah. Whauunga lenei le taeao lenei. Avela i o lau whawhetai le whauunga lena. Give him thanksgiving for that anointing. Whawhetai le whauunga lena. Whawhetai ta talalo fofonga. Ai talia lana whauunga lena. Receive that anointing right now. Receive that anointing right now. Receive it. Receive it in faith. Receive it in faith. Talia le whauunga le nama whawhetai ai. Whawhetai tamai le whauunga. We whau yo mātou le taeao le nei. Mātou talia ina. I receive that anointing right now. Re karabasha. Remena rabahasha nere. We receive that anointing from the top of my head right down to the soles of my feet. I receive that anointing to my whole being. Lau whauunga le nā, wa malepe ino tanga uma o mai to tonu o long tino a toa. Ave lau whawhetai, ave le whawhetai, aua le ngungu. Tatala lo fofonga, mai talia le whauunga le nai le taeao le nei. Second verse. Faapea Whaiopulo lo lua Vivi ima whaonga Ia upo pe senga me vi inga le nai le tai mile nei Ma ai le file mule na o lau me alofa le nai le tai mile nei The peace is now with you. Le ale me nai te popole ai mai atua tu vale ai talia le file mule na o Keriso. Wolo iai o ia le menei. Mai o male na ta fea ngai ma o le vaiaso le na e o mai le taeao ma lepe uma e le whauunga na nai le taeao le nei. Le mafuanga na o inga na. That's the reason for those worship that we declare and receive right now. Whawhetaila ia iamo le nā wata lepe ina le whauunga le nā. Ave lau whawhetai iamo umanana no atia ai oe le vaiaso a toa le watona iatu. E o ma le taeao le nei. Talia wata lepe ina le whauunga. The anointing breaks the yoke. Tautala ma e talia. Receive and declare. Talia le whauunga ma whaani ma tautino. Alleluia.
Ta mai monia wa fionga. A au oe mai matou. Oi ea se te whaasanga tau mai. Wa matou alalanga. Awa wa matou tari tonuina. O amo lava lea sa whea ngai mai matou i le vaiasa wa tua nai o mai le taeao lenei. Wa whapenao na eta le peina nganga pa ia i lau whao unga ia i matou. Wa ta le peina i le file mu ke wiso lea. Wa e au mai le taeao lenei. Awa o oena e wheta lai ke wiso. Ioane se fuluma le 5. Whai upe fitu. A whai matou te tū mau atu i ante oi Iesu Keriso. A matou tū mau fōi lau upu, matou mau lau upu ia i matou. So se mea matou te mana na oai, matou te ole tuai i ate oi, e te whaia lea. Mo i matou, i te le whaia a taeao, wa e whaia lava i le teimi lenei. Aleluia, a wa e whapenao na vi i ai. O Yehova le tua lo matou tama. We receive that anointing right now. We receive your presence with us right now. Thank you. Because not only you sent, not only you give it, but you also watch us over that anointing so that it is performing right now in our lives and in our midst. Waele ngase na e mana vanga ma e malele mai. A e te mata e te sila ina ia whataunu ina i o matou wolanga i le teimi nei lava lo matou atua. So whawhetai lo matou tama. Le ngata ia i matou le malu nei. O latou fo i lo osi taulanga whatasi mai matou. I lunga o le nei ala leo lo matou atua. A wai le aise mea e whaingata ia te oi. And we thank you for your presence. Continue to abide with us as we abide with you. In your name, Yeshua HaMashiach, we honor and thank you and worship, and everyone shouts, Alale manumalo le Atua. Be seated in the presence of God. The anointing is here right now. You don't have to wait for that anointing. You don't have to wait for your feelings in your body, your mind and your soul. E te le tau whaatali mai tau whaalongolongo po la nyo langona. A e tali tonu ia i mau uma ia ma vi ingana tatu i nei. O le whaunga na ia toi whaafonga le lei mai. I sei e se fulu lo fulu ono lo fulu fitu o le whaunga ngang pa ia. E te lepe ai leo a mo uma lava. E le o lau tatalo e te lepe ai. A o lou tali tonu i upu nai te watua i le tua. E ma lepe uma i awa o mea nā. So ngalua e malo lo i taeao nei. You are healed this morning. Ulawa ia te oe. Le whaunga le nā le ri. Ale vea wai le ngata o le upu. Au iei fo i a ngelu. O lanto mata whaioine nā. E wha malo lo ia te oe. Te lepe na uma. O hamoa le fili. A wai alana tō sina mai na wai wala tō tirua e te alofa i le atua. But you need to believe. E te mana o mea te tali tonu iai wa ia te oe le whaunga na. Te le tui whalongolongo i le i mo meo langona. E langona mai nana whaunga whamai. O ese mau suafa Iesu Keriso. A e tau tala i le upule na. E whapena o na whalolonga nganga leanga. Whapena uma iai tato uma iai nei taeao le nei. Wa uma vai vainga ia te oe. So se teimi ai te whaalonga, i le suafa Iesu Keriso, le whaunga ngang pa ia wea tau, o ese malu tino. E te leto e te talo, e te whapenau na e whatonu. You don't have to pray. Praying time is over. Now's the time you command. E te whatonu ai lea. Ia i mea umanai na i whapena o nau ese o whesiri ai sea. A wa uma na e sira feina, wa uma o na uloina. Mua Ioane, ma ta upe wha. A wa ole nei, wa sili le malosi o le wai tutonu ia te oe mau, nei le o lo o le lalolangi. And listen very carefully. It's not just knowing scriptures.
E le na o lo i loa o maule na, a e te iloa, o le iloa wa e iloa maule na, wa e tautala ma e whaongaina. Wa na wa ia te oe le pule le na. Wa ia te oe le pule whamea, wa ia tau le pule. Wa ia tau le pule. A wa o e to tonu ia tau le pule lea. So se mea te whatonuina, e ia te ngata nai nofo nofo. O te le whakai se e kaukala, a e le tautala nei, e te le maua le whaunga le nā. There are times we need to know the word. That time we need to speak and live the word. No longer just hear the word, but speak the word. Mea lai na whapena ona, na tau wau na pule te apolo ya tātou. Langa lai loa te apolo, ngā ngai loa e papa tue le upu, ai ke le kaukalangia. Hallelujah. If you don't talk, nothing will happen. Because the power is in you. Wa mai ia te oe maa o le mana le nā. Fuafalale o le mana lea. Faalinga e tolu. Media put it up. Revelation chapter 3, verse 20. O upu ia lo ni manga vanga mo le lumanai. O upu ia o mau ia mo oe mo au. I so se aso so se teimi te tautalangi ai. Fet whafonga whetalai ke viso. Le mele e ke viso le teimi le ia te oe mau. Understand where he is right now. In this moment. Ia e loina le mele e whafonga. Whauta o te tū watu i le pui pui. Mo tui atu. O le teimi le nei. A o tautala ia te oe. O nai tui ke viso i o talinga. I lo mawhauwhau. Ma lo loto. Are you with me? Are you with me? E leo tautala me ke viso to tonu o tu spai o lai to tonu o tu spai o leo wai I ia te oe mau. Are you with me? Are you with me? So whena I ke viso teimi nei. Ai se a. O wā leo moni mau mai ke viso I whauta. Vai lunga le upule o whauta mai whalolongo. Listen. Le upule, behold. O le makua a vau mai au le di ina ia tatou langona ina le teimi le. That's how gracious he is. O le ofofongia na o lona alofa. O le I lo tatou mau le tatou yo tatou woholanga le teimi le. See, the problem with the church is we know how to worship. We know what to say. O le whawhitau le lo lotu wai loa vivi. Wai loa si lima. Wai loa foi ona lau mau la fiona tua. Ai le tari tonu wai o le mea o lai tupu lava I le teimi nei. Are you with me? Are you with me? Me whala nā tau te oi mana ia be sengai. A ka koe o a e pe al ke la fonyo ka ua ngau la fonyo le ia venga mamawhale ngai aso e awe ke alu whango ungo. Ai sea e le ona ua tu lafo ina I tātou e le tua, ai ona ua tātou tu lafo ai. I le li o loo whai mai whauta, o te tū atu I le pui pui, mo o tui atu. Ai se whalongo I lo leo. O le nai tau anau I ate oe le teimi le nei. Po e langona lona whetalai mai. Ma lona leo nai nau mai, ai le mea nai nau ki wisa I a tātou umalawa le taeao le nei. Mai ai se whanongo leo, matatala. The Lord will never come into you if you're not going to open your heart. E le saure li I to tonu ia te oe, pe ai le te tala atu lo loto le teimine, e te toe alua lea, ai te alua, o la fai atu tua ke viso I lo fai to toa o lo loto ma lo mawhauwhau. Are you with me? Are you with me? Me fai nai te toe fo ia ma lo mai nai sau ma oe le taeao le nei. Are you with me? Tate e whetena, ia e lo ina o le upu le whema o le upu e ola o le upu ngā lue. E peru le nai fast food ma le lua. E ngā lue la le upu lea. E ngā lue o na o oe le te whalonglo inga, ma o le whalonglo e, ma tātou whatino ina. Are you with me? E leo tūla fo ina I tātou e le tua whalonglo e whamas mai, wale tu iaise ma malu o le tua. Silly you. O oe le nā le vale. E te alu me whamai wale se mamalo ria. Ale se mamalo le tua le nai vivi ia I neima e langona ina le lo walofa I le li. E le tula fo ina fo I oe le tua. Na whamai le whionga le tua oe sau ia tau o te le te ena. Whoever comes unto me, I will never deny you. Are you with me? Are you with me? See, I have to share with you what I hear from the Lord.
It's good to worship the Lord. It's good to have the sound of worship in the house. But if our hearts are not open to Him, then it would be just another singing service. Are you with me? He is here right now. He's not going to open your heart. He's not going to come rushing into you because he is a very respectable person. Tingana ilo ngang pa ia e mana o na ai le mafaina sau ngang pa ia sau au so fai oe e no malo atatala atu ia teia. Are you listening? Are you listening? All right. Mai o se fa longo ilo leo ma toi na mai pui pa mai loki so o te alu watu. So e te tatala lolo loto le taeao nei mau ma faufonga mau manatu, because there's a lot of wrong doctrine in your mind and in your life. Tele yo wa onga se nai poloka I oe. Are you with me? Nai ai fa penai lena e le mawina I Faamanuia fa make viso nane te tala fa to make viso ona o fale atu lea tate tali sua mo o le munga le opolo to sua a fio make viso e a mai uma mamalu o lona malo ia te o ma le so lenei tato fa longo le mau fo le salamo fa mai e te whaamalie mai ia I mātou mai melo lolo I lo fale. Wai vai uwi whaupunga ia le whionga le tua. Whaupunga ia whau whaisalamo. Wala tue lo ina ma malo le tua. Mai wa e whaamanuia ia I mātou mai melo lolo. Wai vai le winga le upuna o melo lolo. O melo lolo e le o mea fo ia nga oa. Are you with me? E le o mea whasipoi masima. Ia po le upua e masanya ia paudi. E mangai ai o mea lolo na o le fetala ia le tua o mea lolo o mea o fofongia o mea matangofie o mea whapena o na ina ia lo loto e te wha malia ia I mātou mai mea lo fale e te wha inumia fo I mātou mai vaitafe o au mea whawhiawhia vaitafe e le se mutaanga e le aise ngataanga, e le matutu. Ai whapena ona e malie ai. Ia so umalava, e te sapi ai foi. E moni mau ai foi leo tangata tua oi, ma a inga tua oi, ma e tau te masani, ma e foi a vea oi mo lato whiri. I le vai I le whapena le matango fie o lo soifua mo lo wolanga. Whesiri ai sea, ona ua e tatalaina le whaito toa o lo loto. E a fio ai le Iesu Keriso. Ai se ale loto. Wa onga le fionga le tua. O le fili no me le tasi lea. O loo whaasanga tau le upu leo le ola. Mea nei whai mai e rua mai valu whai mua o le nei. E leto iaia se whaasala. Ie wa te lia Keriso o e foi e leo te ina o lato loto. Mo lato mafau. A wa te ina I lato e le nganga pa ia o le tua. Are you with me? A fio me ke o mana o ke wiso e tali sua mo oe. O lona tino lea, ma lona toto, o le fatusa. The blood and the wine is a typology, is a symbol. A o whetalaya ke wiso ia, a o whapenana e tau limaina, le ipu o le waina, ma e tau limaina, le a reto, o lona tino na a o ia fio moni mai lave pe o le maulea. Pe a ta tala anto o ia te ia le taeao lenei. Ma fio mai lolea, ma Faamanuia ia te oe. I melo lolo o lona fale. E whainu mia fo I oe. Lona winga e te malie. Iaso umalava o lo soifua. Teime tau lenga e taunga le muai. Ma teimi e le taunga le muai, e te langona ina le mafuta o le ile ia te oe. A le fesili, wa e sa une te tala le loto, lo loto I le lii, ma e whai atu a fio maia, tātari sua mo oe. Are you willing? O e te nau e te tala atu lo loto le taeao le nei. A koe fesili aku. Ma e kali mai lea. Au e te nofo a. O le mea e a fo ine e wha matala I le mea
E te langona ina le upuna I te tonu I ate oi. Are you willing and are you ready to open your heart to the Lord of life, our Redeemer Jesus Christ? He's knocking at the very door of your heart this morning. So are you ready to open your heart and invite Him to come and sup with you? If you are, say, I am. If you are, say, I am. Hallelujah. A whai o lau tau tinonga le nā. Mo I ini mai. Pea I e se mea I lilo I lau sila whanga. Can we hide from your presence? Oh, great I am. I know we will never be able to. You heard the confessions of our hearts in this place. Where if our whonga le tok tinonga o mātou loto mo mātou nganga I le taeao lenei. Wa loa na e tula I whai tu toa o mātou loto. Ia I whata le man whata mala ia I mātou. Na mātou whata longo lava ai whapena na mātou le tu inato mātou tangata atua ia te oi. Ale nei lava taeao e whaafonga. E le ngata ne e whaafonga lo e sila fo. Awai le se me lilo I lau sila whanga I le taeao le nei. A whio maia o he le li o le ola. Come in, enter in, Lord Jesus Christ. We need the blessings of the kingdom. Awa mātou te mana o mia, manuia uma o lo malo. Mātou te ola I le a mata tu le aso le nei. O I mātou o tō tino, o lo malo. Whaafitai e fwoi lea, e tau nua ia I mātou wa onga Iesu Keriso. A o e soi fua whalea te li o tangata I lau whanua ma lau ele o Israelu Masaiu tā. Te au mai ai mātou ki o le malo. So se mea mātou te fusia I lalo nei e whapena na whaia mo I mātou I le lang. A mātou te tala fo I le lalo langi nei e te whaia I le lang. Mo loa na mātou whaalongo ai Keriso. Loa na mātou whaalongo ai ngang pa ia ai sā le ngā wai ai o mātou loto I tusa ma lou nau mai. A le nei lava taeao, o le taeao o le amatanga fo. It's a morning of a new beginning where we have heard, we have also received all those blessings. So as you enter in, O Lord Jesus Christ, Holy Spirit, continue to reign within us. Nganga pa ia, whaawau lea o loa whio tupu I to tonu ia I mātou. A vea I mātou ele ngata o mea whai ngā luenga. Ai a vea I mātou o atali, mā whawhine, o ainga o lou malo. Ia I longa fōi o mātou ainga. Ia I longa fōi o mātou tangata. I le sau whainga o le lalolangi nei so se mea mātou te iai. O I mātou o malamalama o le malo. O I mātou o Faamanuia o le malo mo isi tangata lo mātou tama. Whapena fo I e o lo tapuai whatasi mai mātou. I lenei lava taeao ia mātou sauninga. That they receive the same blessings. A wā o oe o le atua e te le whaai longa tangata. Alleluia. Whaftai nganga pa ia wā o lo e moni mau. I o mātou nganga o I mātou. O whanau le CDCDS. So we receive you this morning with thankfulness. Tama, o I umalawa o lo iai ngase I le taeao le nei. Me o lo iai ia le masalo salo. A lato whapena o na teliaina lo tino Iesu Keriso ma le ipo le waina. Ia lato I loina wa vea la tō matangata o le whengainga. Le whengainga la lea, la tō te whapenai lea o na tango awatu ma vea mai la tō o manuia umalava o lo malo. Where there is doubt in this place this morning, let the flow of your blood and let the taste
of that bread, which is your body, be felt within their body, their lives, so that they become one with you, Jesus Christ. That their eyes will be open and they will confess to themselves, now I know you have been here with me all this time, but I didn't know you. O e fo ia yol vi ingal faamanuia le faanetanga ai tatu alalanga ma faapea atu. O le atu fatufa inatu e maua ona talia ona faatali le se tatu talia faatasi. Team, let's worship the Lord. There's no one great among us. We're nothing on our own. We make mistakes and sometimes slip. Just common flesh and bones. But someday I'll prove just why I say we're of a special kind. When he was on the cross, I was on his mind. Elilana silafanga, aina Talofa Lava, faapea le pupula o le langi, iona fofonga o teleaonga, ona mawalea manuia, au iaio ia ilunga le sataro, na ia manatu moau. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood was on his scarlet robe, stained a crimson red. Though his eyes were on the crowd that day, he looked ahead in time. For when he was on the cross, I
wali e Aina ia lofa mai lava. Vaia le pupula o le lana I ona fofonga. O te leaona. wali e Ona mawale manuia aoi ai o e ilunga le sataulo na e manatu moa. Powerful words, powerful testimony. Le moli mau le fatu pese le ia ina mai ke viso ao e ia lungo le satolo na e sila fiao o le moli mau fo ina mo tato. He was on the cross for your behalf. O oe le mafuanga o au le mafuanga na ia ke viso I lungo le satolo. Tau te wai le vani monimo, I le vāo le ele, le vāo le lalolangi, ma le langi. Whaalono I lana mana vanga. Listen to his declaration because right now that declaration is alive and well and powerful. O loo iai lava I le vani monimo, le langi lungama le lalolangi lenei, mana vanga ia a le siri ese, o le fesiri ai sea. Ia e mana tuaina lelei, ma taio e lo suma le whawhai upe tō suma le lima. Ma mai whetala inga ke viso lea, e ma vae mea umalawa I le langi ngama le lalolangi, a o lau upo e le ma vae ia. Are you listening? Are you listening? E le o ma vae le upo mea nai whewhe ai le ti Apollo. E whewhe ai leo le fili. Pe a I loa e le tangata wa whanau whawina moni, ro nato wo langa ia ke viso. La wa ia I la tau le pule lea. The devil has no power over your lives. The only reason why the devil has power over our lives, even if we come to church, because we do not believe that Jesus has done it for all, and because we are not totally surrendering our lives to Jesus. Are you with me? Are you with me? Mena te vai ai. E lem whaina tātou wōle sitianga. Langa o la lava e whapenau na manino de vani munimo. I la tau waola mo Iesu Keriso. Wha me Keriso e nā ua tau nu. Wa whai lenei mo o tau. Emmanuel Christian Ministry Papa Toi Toi. Are you with me? O te leilo ia o e pete tali tonu. Iei pele ai pa. That's okay. But that's the truth. But I hope in my prayers that you will believe. You will believe. But for anga for na po ame te mafai ai le ti Apollo e tatou mai ai. Wa tau te mai uma. E wi o le tatou fatu tuanga wa sa wal file te mafai. E o so fai tatou. Are you with me? Johannes Sumaleono. Fai upa tolu fa meke viso. O te vatu nei mea ne o tau maua ile manuia mai a tau. Awa e maua o tau I popo ngai le lalolangi lenei. A I o tau loto te tele. Wa o manumalo ai. Tau te manumalo ai fo. A pena fo ia e iei teimi oso wha ia ia. E le fili e tam wha a wa uloa e le mawhaina pule le fili le nā ia tau. A ngungula ngutu. A ngungula o lau whaiva. E wha pena lava na o tingaina. Ai o le teimi o te whaalongo ina, I wha songa, ma mea nei tam whai le fili o so wha ia ia tau. O te tūi le upu lea, ma o tau tino ia ina, le mareko e suma le tasi, whai upe lua se fulu. Lua fulu lua, ma lua fulu tolu. Lua fulu tolu, wha tonu I le maunga. Speak to the mountain. Cast out and be thrown into the sea. Believe. It is happening. Vai le kire o le malo le tua. O oe te whatonuina mea. Ma e tari tonu ale teimi na e te whatonui mea na. O nai tupu ia te whamero le fionga le tua. O na e maua lea. Are you with me?
So o ia te wawai e isi te mea rato te tatalo, because I like, Lord help me, Lord heal me, and the Lord said, what did I say in my word? Wa mai ia te oe le pule le na, a ele whatonua le maunga nei te tonu ia te oe, e whape ngahanga sasa oe le maunga le na, a kau ko ke mai le loku yaso uma. Are you with me? There are times it's good to recite scriptures, but best of all, we speak those scriptures into those areas of our lives. Is te mea o ngale upo tanto te tautala, wha suafa o te mea laungai, o le te mea tu tupoi whawhitauli, o le te mea na e te whaatonu lo lea. You speak as Jesus spoke. E te tautino pe o le tautino Keriso, ai se a whalongo le aso leo le tautu, o le aso leo le sa tauno Keriso o lona maliu. Ua taunu, wa whai lenei mo oe. Le pule le na fio me ke wisa le laulangi. Ai whai mai le Ioane e se fulu, a whai ope se fulu. Na o sau, na i o tō maua le ola, ma maua ti le lava, I have come so that you may have life and life of abundance. The devil only came to steal, kill, destroy. O i nai te vai ai, la ua Faamanuia me ke wiso, o la lava iei le fili le laulangi nei, o lana matawhai oi, ngā oi le whatuatua ia te oe. Whatuatua nei mea ie au saule whiri ma mai lau tino. Le ngata ngoi whasi ma oi iai nā. Ia makau ma whairo e whaumatia. Ai le ma whaingang whaumatia wa kei mula nganga wa i roa ina loa o oe ma le ua i to tonu ia te oe. Ma e ma tue loa wa siri le malosi o lo i to tonu ia te oe. Nei le o lo i le lalolangi. Wa i loa na ua ia te oe le pule. Whameki wiso nau sau ina ia e maua le pule pe ua e maua le ola ma e maua a tili ai lava. Are you with me? Nā ua ia te oe le pule. Nā ua i o ao le mana. Nā ua ia te oe le file mu. O mea uma o le malo. Whameke wiso, te minei tātali sua. Now let's sup with him. Receive him in faith. And thank him. E tu sama lana Faamanuia. Mali e lava pule macho te whawheta ua te lelo walo whalo o whaaola. Te pese tasi la ia o ta whawhitaina. Mali e tātou te whawhetai. Tātou te whawhetai. Ua te loa lofa, loa lofa, lo o whaala. Amen. Whawhitai tama, whawhitai tali suanga. We are so privilege to sup with you. Hallelujah. We surrender our lives unto you. Mato wofoi natu. O mato wolanga lo mato wali lo mato faola. Whawhitai mea lololo I lo fale. Whawhitai vai tawhi o mea whawhiwhia. O whawhenau na e mana vanga I le taeao lenei. Mo a inga o lenei e kalesia. E maisa mato paanga I lunga o le live. Tuma watu ya te oere I inga lo mato tama. Whaawau mai lau whaau ungai vaenga te toi o le mato wasi ngā taulanga. E ala lau suafa Iesu Keriso tato faapea umatuai. Hallelujah. Langi le pese. Sa uni mo le tato wasi ngā taulanga le malosi o le tino. Ave lau foa. Lenei taeao. Bless the Lord with the blessings of your sweat. Faamanuia ia te ia.
I le afu tuloi. Le vai Iesu o tua nai. Faapea foi le on toi faamanuia ai le tua ia te oe. Fa mai a onga le fionga le li I le kalesia konito. Aua le faia ma le faatau anau. Ai ave ma lo talitonu ma lo faatuatua. E faapea na toi faamanuia mai ai le o le li ia te oe. A mau lau taulanga. Ya, tulai lo lea ma tatou ofo ina atu I le li. Ave le anganga faafetai. See your blessings. Blessed, received by the Lord and blessed, and then see the gifts, the abundance that's going to be flowing down from His throne room of grace unto you. Ave lau taulanga, ave ma ia fionga le tua, e te lia I tama, faamanuia iai. Iam faapena lea ona toe sa saa mai, I lunga o lo soifua, mo tatou wolanga, hallelujah. Father, we give unto you this morning. Receive in the name of Yeshua HaMashiach our offering. Hallelujah, le malosi. O fua o ngā luenga na mātou whaia le vai aso tuanai. E ala I lau whaunga ma lau mafuta mai ia I mātou. Mātou wafoi nā tuai leo se vaenga ia te oe. Ta lia lo mātou tama, whaftai wa mātou iloa. E le foi fua lau upu. A whaia na e malele. E whapena ona e ta lia, ona e ta tala leo pupune le langi. We are a blessed people. Mātou te wawa ai e le whai te toa matala le nā. E te saunia ma e saina mai ai au whamanuianga I lunga ia I mātou. O la tau fōwa lem whaina fōa I atu. Mātou wala auta mai e wha mafua lau a fio. Wa oe mafua I mea lelei. Uma lava. Ia I la tau le loto e tali tonu ai. Ia ma mai le fatu I o la tau lima. O la mātou whaftai le ala suafa Iesu Keriso. Hallelujah, hallelujah, amen. Let's rejoice and let's give unto the Lord. Hallelujah. Iesu Oe lava lo humalu a papa. O te malosi. O te malosi ai. Malosi ai. I pua puanga e o mai. Tinga ma pua puanga. Tinga o mau pua puanga. Satani faso esa. Tinga le fili sawa. Satani faso esa. Tinga le fili sawa. Baia Iesu lena. Lo la fitanga ia fa. Iesu Dali la vita. Tau sultan, Tinga. faso esa. Baia Iesu lena. No la vita ia fa. Avela wi inga avela faftai. Hallelujah. Tinga o mau puapuanga. Whawhita ule tulai mai. Awa ia I tātou le manumalo. Ia tau le ngang whawhtai e whawheloa ia I lea. Le whaiwhe au le ufa wina ne tua le taeao nei. Le sunga le tia kono.
ia Sarona le tinganga tu fatasi o tau au tato fa fe lo ia ile ile fai la unga le taeao lenei. God bless. Hallelujah. Hallelujah. Tu lai mai pe se ia tau no le fai la unga ile pule la. Hallelujah, hallelujah. E moni ma faamaoni upo lenei pese na o mātou langeina. Hallelujah. Mātou te whengai ma whaafitauli. E le whai ngō fie le ala i le langi lo mātou atua. Te le vau tui tui, te le whaingatā, te le whawhitauli, ae, peitai, ona o oi Iesu Keriso, lo mātou walii, lo mātou whaola, ua māmai, ua fi le muai, ua saolo toai, la mātou savalinga i ate oe lo mātou atua. Hallelujah, nganga pa ia whasosoani lau fio, ta tala o mātou loto, ta tala la mātou whalongo, ai whapena na ea fio mai, ma ea fio tupu te tonu i o mātou loto. Pe o no mātou whaalongo longo i ai malmanino, i le whaamanatunga lo mātou atua. Faamanuia mai ai mātou, faamanuia le au whaipese. Au le vi inga e tu mau i lau fio, faamanuia fo i o mātou pa anga o lo i live. Nei o asa umai o le whawawau ai mātou whapea o mātou. Amen e ma amen ia pati mai ia pena na lala sui lalo na lalanga ati fio tu lalo ia le worship team. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yeah. Wo mo na fa felo ia tuma. Talofa atu le sa tu la e mo le tainga o vi inga lenei taeao. Ia o le taimila lenei. Ia o le atatu o sa o lo ele upu faawina le atua. Ia su e falalau tu si faatasi mau. Ile Ioane lua.
Ioane Evangelia e lua. A mata ona whaitau mai I le whai upo mua mua. Ai wha ngata I le whai upo sifuma le lua. A mawalau tusi sau no mai a mene ono tātou whaitau whaatasi la ia le iai. A mole mole. A mene. All right. Tātou whaitau lo iai wha mole mole ia. O le aso tōlu. Whai leo le tau samaanga I kāna I kādilaia. Kai fo le tina o Iesu. Vai atu leo le tina o Iesu ia te ia. Ua le ai se tātou waina. Fetalai mai Iesu ia te ia. Funai. Ele io o ilo o tu aso. O faiane I el tama. E o le tu o le whaamantu o Iutaia. O whetalai atu Iesu ia te ilato. I nā whaatutumuia o vai I suavai. Nā lātou whaatutumuina lea. O lava I lau. Whetalai atu I te ilato. Nā suane ia. I nā ave I le pule le tau samaanga. Nā lātou o tofofo ia I le pule o le tau samaanga I le vai. Ua liu waina. Ua nā le iloa le mea ua maua ai. Au na yes. Whaia Iesu lenei urai longa I kāna I karilaia. Whaari mai ai lona mamalu. Na tali tonu ai lea o na soo ia te ia. Muli muli ane, o maliu ifo I ka o ia malona tina, maona soo. A le nofo ai ni aso I tele. Whaftai lava, wia mai lea tua le whetau wina lana whiongpa ia. O le mta upo te whiatala noa I le taeao lenei. O le invitation. O le wala au wina. A faapea manino lau whaalongolongo I le whaamanatunga lenei taeao. A mata mai lava le taitai no vi inga. E waele iai, whai mai o le a. Ta tala lo loto. Whaalinga nai tolu whai upo los fulu. O le whai upo fole nā o lai whapena o na wha iu iai lau mta upo le taeao. Wha mai ta tala lo loto, it means ta tala lo loto I le wala au lia. Po o le invitation wa au mai mo I tātou e Iesu Keriso. E ala I lona maliu. Aleluia. Wha mai le whai upo mua mua. O le tau samaanga o lo o whaia I kāna I kālilaia o le whapoiponga. Whai upo e lua. Whamai o le tau samaanga foi lea o le whapoiponga. O lo whapena o na wala a wina ai Iesu Keriso mauna so. A e loaina le upo le o le tu mai lunga I o. Whai mai now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Whai vai o le wala au lia lea na le na wala au lia Iesu Keriso. Hallelujah. O mai le whai upo e tolu. Whai mai le tala ale tina o Iesu. Whai mai ua uma le waina.
Ona whai atu lea o le tina o Iesu i ate ia. O le ai se waina. Ona o tatua wa aila i ai. Whawewhea ona i loa e Maria ua le ai se waina ua uma le waina i le whapoiponga. Aleluia. Ai se a foi na lai ona whai ia Iesu. Ai le alue whai i se tasi o le au auna po o Iesu po o sesi o le au so. Ai alu whai i le pule o le tau samaanga. Na ua waela i. Hallelujah. Wa le whai mele whai mua mua. O Maria le lau wai o le whai peponga i le tau samaanga. She was there already. So wai loa Maria le wha le tonu le i le waina. Fua lo nai loa ua le ai se waina. O na alu lola ia lea whai ia Iesu. Hallelujah. Ai whai mai le tala Iesu. Funai. Dear woman. Eva ai whai mai dear woman. Ai le faapea. Ai se ana le faapea dear mother. Tina. Ai whai mai dear woman. Ona wawaila iei, i le whawhine, le tali tonu o le whawhine, e whaia e Iesu se wawenga i le waina. Fua le alu whaia Iesu. Wafo e lo wai loa e Maria. O Iesu e le na o se tangata masani. O ia o le alo le atua. Hallelujah. O le mafu angale na o lona mauti noa ina ai foi. E ma whaia Iesu o na whaia o na fo ia le whaafitauli. I le whapoiponga lea o le eise waina. Hallelujah. O no le taimi mua lea. O whapena ua whaalia Iesu. Lona mana. Alona matautia. Sa ila utira la ia ili whai mai o Iesu. Dear woman. Alleluia. Na vaile iai, ele o se to me is not out of disrespect. Le tala Iesu. But because in that moment, she was representing all of us who are his bride. Hallelujah. Ele o se le whaalualo Iesu in mai funai. Ai ola ua fui. O whapena una silafia Iesu Keriso. E whapena ona o ia representing a tatu. Umalava o bride. Ai vai ele o tu sia I le tu sile ale lione lea il mata upo le te whaasoa tuai mai le mua e o le se fulu se bride. Na o le bridegroom le whaasoa I le wha mawina I. O I tātou te loa ai. O tātou uma māu pa angolo I lungo le lai o bride ia Iesu. Hallelujah. Ai sila fo elo iai se ingoa ele o wha ingoa ina lava Iesu Maria. Le ingoa lon tina. Na tele o ta ua se Maria le dear woman lava. Ea. Vai lai iai. Tu iai o tātou ingoa. Hallelujah. Ele tusi lea o le wala aulia lea. Le tātou wala aulia lea. Ina ia tātou iai whaatasimaia. I le tau samaanga ua ia saunia mo tātou. Hallelujah. Vi ia le tua. Sau i le whai upona le wha. Whamele tala Iesu. My time has not yet come. Ia. So ilo tau tala la Iesu, ilo tira ilo tau tala Iesu ilo na maliu. O lea tau tala Iesu. O lea whaatu a matala na ministry. A lea uwhai atolo na tina ia te ia ua lea ai se waina. Ea. Lea la ngale wa lailo le lea Iesu Keriso. O lea whaatu a uma na papatisonga. Le mata upo mua.
E te mau ai le papatisonga le nā o Iesu. Aleluia. Ia. E le ngata le nā. I was only a handful of men were following him. Taimina na tō whā au so o Iesu le i taimina. Aleluia. Ele i eile tō sfululua. O lea ua whai atu lona tina ia te ia ua umale waina. Hallelujah. Whamali whai upo elima, ua whai atu lona tina ia ona. Do whatever he tells you. Wele tala le fine, lai whai lona mauti noa. E happen, e yaile waina e whai a Iesu Keriso, ili whapoiponga le aso lea. O le ale mena tupu, e moni lava. Na tupu, hallelujah. Na tupu lava le waina lea na alu, na whai ia Maria ia Iesu ua lea i se waina. O wa ai sila ile whai upo e fitu. Hallelujah. Na whai a Iesu, wha mai na ia whai atu i au na. Whai mai. Fill them to the brim. Amen. Hallelujah. Ia na whai ai au na. O wha tutumu i lunga. Ai wha mai o paelo nei, o paelo e tuwai, ta jas. Wha mai na fufulu ai lima, whanu ai lima, o le au ma fufulu ai mawai. Palpala, ala o wha mai Iesu, o e utu. Hallelujah, utu wha tutumu i vai. Na o wawa ai la ia o matatu wawa ai i le ata o le tangata. Hallelujah. Wa mausali, wa mauwaa lona tali tonu i a Iesu Keriso. E te tautala atu, e tupu. Te tautala atu le mai, e malolo. Pea ona tatou whaalongolongo le whamanatunga, inonga makua confirm, male upu mena malingi o loi mata. Lenei taeao. Hallelujah, God is so good. E te tautala, e tupu. Ile whaatuatua le waima matatou. Ea. Lena laia ona whai le whawhine, na whai le whawhine, malona whaatuatua. O le ai se tatou waina. Aia, na toi whaatutumu waina whamai wa more than enough. Hallelujah. Ai vai ele ialu, ele pule o tau samaanga. Ele ialu i au na, ele ialu i so o Iesu. E na alu sao lava le ia lona tina ia te ia matala noa iai. Ho ifo i te vai ai. I le tangata wa ia ona, wa ia ave a tolo na ola i le ali. Le whaau unga le ngangpaia. E whaau, wa whamai, up to the brim. I le whasa mo le brim ni i, whamai o le lau. O le tā puni o le paelo, o le tajas. Le whaau unga le ngangpaia le kangaka wa ia. O foina umalona a tolo na ola e hui e whapena ona lesa o ngale mu le tele o nisi taimi. E whamai o le whaau unga. E whaatumu up to your lau. Lau wau. Hallelujah. Hallelujah. Vi ia Iesu Keriso. A mai statu pati nale vi ia le atua. Vi ia Iesu Keriso. E whao ngā ina i tātou e le atua, pe au tātou matatau ana i a te ia. Le whao unga le nganga pa ia i a te oe mau, hallelujah, e te moli mauwina o te moli mauwina foi. Vi ia le ali i whaepe o na whaatu tumu, e au auna, ale o lo wha mauwina i a chasi a yongo. Whaepe na o na whaatu tumu, right to the brim, whaepe na te ate te vaai i a te oe lava ia. Hallelujah, ile whao unga mamana le ngang paia. Hallelujah. Tātou o mai ili whai upo e walu. Whai mai ua whetala i atu ia i ati i lato. Asu wane se vai. E ave i oile. I le pule o tau samaanga. Ai se ana le whai mai e asu le vai e ave se au nei tofo. E ave tofo e Maria. Ai whamai ave oile e le pule o tau samaanga. Aleluia. Ai whamai ave tofo. Wa lailo le lea Iesu Keriso. O vaenga ia au auna, bo lato tofo i lona le lei. Wa tofo i le waina lea.
A o le pule o tau somanga. Na te le iloa. Na te le I tofo ina le whamai ua ia tofo. Aleluia. Ua ia tofo le waina. E wa I tala al tama loa na whai. Whamai na ia wala au I o I le bridegroom. Na ia wala au le bridegroom. Ma ia faapea atu. Everyone brings out the choice wine. And then the cheap wine. Wafo o ngā. Aru ka ngā kei wainga. Le la ua whaakoskoso loa. Hamai everyone. Au mai le waina le lei. Ai ua ova le ona. Ua inua so se mea package. Kamara ka ngā kai o ngā ai pāki. A mata mai le amatanga. O lai le lei ale wainga la ingu. Stai laka. Ai o ngā darang. Darang. Wa lei longa le lopo la ingu. Kwa ima se ipu kofe. Wa fai wa ngengefu le wa ai mea wa lei loa. Ai fai mai ai saule fai upu mulmul. Ai saule. Ai fai mai le tamaloa. The guests have too much to drink. But you have saved the best till now. Hallelujah. Vi ia le atua. O se awa o nganova ai mo o maua mai ai. O le tamaloa lea the master of the banquet. E o tau leilu fi whapala, Samoa. Hallelujah. Me le o ta la I whaotanga Iesu. E ke ngangu ai o pe broken ale mea, they don't care. Hallelujah. Wha mai le tala ai foi. Ale tama lo le wha mai ua o mai I le taiminei. Ai vai la ia. Pe ono whai atu. Ai se ana le avea inisio o nei tofo. Ai se ana le avea I le tinao ma ria tofo. Ai avea ave I le ula lea. Walai loa. Ama kua taran kenal kama loa lea. E inu ava. E whamai whaafeona nei loa. Wa uma le tele waina. Hallelujah. Ia nala whamai e lo tama loa. You have saved the best till now. Ai vaila yo I fe mese ato tangata. Ua I e taria ina le wala aua Iesu Keriso. E le faapea e whaola ina lo wa tautino Iesu Keriso. Sawa apa kau le 1,000. Le whaola ina. E a mata malie. Hallelujah. E sau li lei. Leanga. Leanga lei. Se ia o lava. Ina ho I tātou I le mea o whina ngalo Iesu whamesu. That's the one, my daughter, my son. Hallelujah. Vi ia le atua. Ma o le upu lea. Le upu lea o te whaingoa inga o le tusi wala aulia lea. This is the invitation for us to get to heaven. Waka ko ke whai kawai. E o lai le upu te tonu o lo wanganga malo loto. O whaapea na ona tu mau le oli a te oi mau. Tu mau le file mu. Wha mai le salamu e a foi. E iwa tasi whai upo e fitu me e pau. Ni mano. Ai parana ue ia. Ia le atua. Hallelujah. Glorify your mighty name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lea. Na inu atua ua. La ua. Wo ingu le ali ilea o le pule o le tasa maanga ile whamai. Oh. You have saved the best till now. Nei vai lai ia. Le whaalatanga Iesu pe a whio moni Iesu Keriso I tutonu I o tātou langa. Until now, o lo e tausi, o lo e oli, o lo e aile file mu, hallelujah. O le anganga pa ia o Keriso Iesu I tutonu I o tātou loto. E I taimi e le isi file mu, ai le umi, hallelujah. Ai se a, wai tātou le mana ma le pule, le fwena tā ua le toi ina. Mana ma le pule, ka ko ke whakongu kom. Ka ko ke whaatonu I o tātou. Ita foi o oval piece of grandkids. In the name of Jesus. Whaafile mule.
Kei longa o kala. I love them dearly. Hallelujah. Iesu le Atua. Sauli fai upo e iwa. E se fulu. Fai upo se fulu. Fai tau mai fai upo se fulu. Fai mole mole. Pe a tele fo ile inu ia yo tangata. Ele waina leanga ia tai. E vai ai. Na tofo na inu ia ile pule o tosamaanga. Ele iloa. Na tele iloa ina o le waina lea o le vai le wali waina. Ai loa yon au na. Ea. Pe o le mele na le winga na la famtalanga no fai atu ai. Na laia o na mana o Yesu e ave le waina se tofo ai ia le pule le tosamaanga. O le me fo le mana ia i tatu. Hallelujah. Le waina na te inu ia o mal temini nei. A va e le suafa Iesu Keriso e ke tofo iai. E ke tofo iai e se e faapeane. Lo wanganga Faamanuia le Atua. Ai se a ua e loa, le lenei, le matautia sili ese o le Atua le Atua. Ma, hallelujah. E te na te le tu la foa i tatou. O isi taimi e mai whawhitauli i tatou. E testa i kako ina e o tatou. La sia, le mea le o tatou iai. E mai tofafonga ia kako. E tofa i tatou whatuatua. O tofafonga fo ina tatou te ilu mai o hallelujah. Tatou te faapea na ia ilu mai tatou te savavali ia ahead. Ea, vi ia Iesu Keriso. A mai le whai upo se formaltasi. Na whai a Iesu le nei lua i whailonga i kana. Ia wato sila fia. O le lua i o langa wha miracle. This was his first miracle. Le na happen i kana. Humble kana. Hallelujah. Ia whai ai vāwenga. Whai ai vāwenga. Whaliliwa Iesu. Le vai ai vea mawaina. Na whaali mai elo na mamalu. And then his disciples believe. Ana lewa aia so o Iesu i whailonga mamawenga. E le talitonu. Hallelujah. Vi ia le Atua. Aolona tina. Le tina o Iesu. Ia. Vi ia le Atua. Ai whai mai le whai upule le sifurma le lua. I like this verse. Whai mai le lo whai tawina atu. Muli ane. Ua maliu ifo o ia i kapana umi. O ia malona ai, malona tina, mona soo, mona uso. Ai le ina nofo ai i ini aso se tele. Whai mai ele i umi. Ai o ese mana tua o le sai i ia Iesu Keriso le na maliu mai i mai kana. Le na maliu mai o i o il whai epas fulu sau i le i kana. And then sau le whai epas fulu wha mai o maliu atu o ia i Kapanaumi. Sau le whai epas fulu malitolu whai mai wa latal pase ka yutaia o na maliu wa ele o ia i Jerusalema. Ai wa ai le whea fioa i Iesu Keriso. Ele nofo ele tu mau se metasi. Aleluia. Faapea na le ato tangata faolaina. Fai mai ele ino nofo i tatou. Tatou te faolaina loa. We don't stay here. Tatou te faolaina. Tatou move ka ke o iluma. Aleluia. Tau te o ila wafo ele awa o le tatou le upu. Awa o le tatou le upu. Ina ia o tatou wa. Ia o tatou malolosi ai le upo le atua. O na whamela le Iesu, whai o tō maso. E wa ela i, e le nofo Iesu se mea tasi. E whea lua, e whea whioa i o na vai. I on aao, o vai o le tala le lei. E wa ela i, e whapea nā fo i so se e ka le sia o whaolaina, whaowina. Hallelujah. Na wa i loa wa tatau o na wa malosi. Ia, e alue whaasoa Iesu Keriso.
Aleluia. E le nofo i, wa iai le whaunga o whapena ona, e alu tufa atu manuia i o tātou maua. Ia i lātou tele i mawaina lava Keriso Iesu. Aleluia. E le nofo i whapai sau i kana, alu i Kapanaumi, alu i fo i Jerusalema. Me wa ai ele whelolu vai. E whapena le o langa o le Kristiano wa whauwina. Haleluia. Wa vala awina. Le vala awina i tātou e Iesu Keriso. Tātou te le nofo ai. Haleluia. Tātou te le o mai la sā. Ia tātou nofo. Monday to Saturday. Yeah. Eat. Ala waiai, fofuanga le kalesia, waiai me o whapena ona awina tātou Iesu Keriso, tātou te oe whai. O le ao tā lai. Tau Iesu lalangi, tell the good news about Jesus to the world. Hallelujah. Aya, eu la whai ale, le fia ia. Hallelujah, vi ia Iesu Keriso. Ai. We are called to save others. Hallelujah. Ele I call kako ke ngofongo I matou sila mai atea. Hallelujah. The bridegroom is still waiting for us. Yeah. Us, his bride. Yeah. O le mafu angla na o tasu mai le lotu, whaalongolonga le upu. Jesus is coming back. Wa latal to fio me Iesu Keriso o tato I loa. Tupu mea ia na whaamawina mai ai le kenese leo oa il whaalinga. Mea na le te le lalolangi. Oe mau, kago ke le ke. Paulo tatua me whai, prepare. Tā pena, hallelujah, whamai le loa se si le aso. Le tu aso ma le taimi sa wai ia le sitianga. Hallelujah. Le verse le na whaanga tamana nei. Revelation 3, it's 20. Yeah, pia no fai atu o le fai upu fo na fa pia na fai u ina lam tau. Yeah, na wa umana ta tala atu tama. Le sosia o le tutono lenei fai upu. Hallelujah. Matthew 11, verse 28. For my come to me. Elo au Iesu Keriso. My all, it means including you and myself. Hallelujah. Who are weary and burdened. Ka o mai ilea ma se so ka ko le burden. Ale burden whanau, e burden ngalwenga, burden meu pelenti le meu le pilikongi. Hallelujah. Burden ai forkangaka. Ai fa mesu come to me and I will give you rest. Hallelujah. O le rest le tau tala Iesu Keriso, I need it. You need it. Hallelujah. Wai ke file mu ai, e file mu ai. Te lo taimi malingi lo maka le file mu le yo mo ses e lo kaloko. Hallelujah. Talu ai Iesu Keriso. Hallelujah. Le na maliu le fai upo mua le nga amata ai fa mai o le aso tolu. The third day, wow, I kan leia. La aso tolu na le tatou iloa uma na maliu Iesu Keriso so e tūlai. Hallelujah. Mo oe mau o ana bride. Hallelujah. O ana au me mamai. Hallelujah. Le alaina wala au mai. Hallelujah. The door is still open. The door is still open. Hallelujah. Vi Iesu Keriso. Te tali sua whaatasi mai ia. O le mānei ai o lau mafuta i le atua. A se ke ngaka ke mafuka iai. Se au kala, se lo manatu, se lo loto, se au me uma. E mafuta ia Iesu Keriso. Man, file mu. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Ia Iesu Keriso. Ai whamai Iesu, o mai a te au file mu ai. Hallelujah. Ia, o umale whaasoa, ele ni tae au le whamanatu ia i tātou. Whamanatu nā mo i tātou, I lana wala awina. The invitation
Haleluia, o loo whapena o na tui mai pēa le whaitutoa. Ina ia whaamanatu, masanga whaamanatu ia i tātou. Ua e whaitutoa lonu toia whio mai. Faamanuia le Atua, suafa Iesu. Hallelujah. Hallelujah. E mua mai, melelei. A olo na tele melelei. Tu asaulo leo me le fa lelelei. Au I leo wa o mai lele ia I sato. Na o melelei ia au mai lelei. Ele se me fa lelelei e au mai lelei ia te o e ma. O le wingo le upule le taeao le nena ia e tali tonu ai. The reason for this word this morning is so that you can believe. Believe in Jesus Christ. That when He comes, becomes alive and a reality in your life, then you will witness the goodness of His kingdom. O le wingo le awa onga le mo tātou le taeao le nei. Wha mei e whai upuna se fulu ia na wha mei ei na whaia le nei me na ia tali tonu ai o na so. That's the purpose of these scriptures this morning. O fiu whanongolongo I le li I le a o ia le wa mei ei. Wha mei ina ia tali tonu ai Emanuelu Christian Ministry Papatutoe mana paanga o lo I lunga o le life. Ia e tali tonu ai ma o tali tonu a tini ai. Ai Keriso I lo soifua ma lo wolanga ma to tonu ai o tātou ainga. Po o a lava me alu tau wau na ua uma. Ai le uma le wha moenga o le aso, po se wha moenga o se mea sa ia ina, ai Keriso ina e so longa manuia me o malava. When Christ is a reality, when Christ is the source of all our gatherings and all that we do, also with the church. E le atu atua tatu wasinga te ulanga pe ale ia Iesu Keriso I o tatu wanganga mo tatu loto. E se leo mai o latau te loa lai soifua Keriso. Ai a e loe te sa o soifua Keriso, o lai soifua te tonu ia te oi mau. O inaiva ai ei leo o mata, I isi mea te le iloa ina mua mo lava. And that's the reason for these teachings of John. Now, Ioane te mo wai lea wa onga lea. A wewa I au mainga Ioane o lana whamatalanga ina ia talitonu so o Keriso. O ina vete wawa iei, e iei isi mea wa levana I lotu, e te le iwa aia iai. Are you with me? E isi mea wa levana I lotu, e te le iwa aia iai, o le fesiri ai sea, ona le faapea e le o soifua Keriso, ai ona e te le I ato atolo talitonu ia Iesu Keriso. Are you with me? O la wa onga fo le mai nei, le teimi nei. Wa lava le inu I le waina leanga. Wa lava le inu I le waina leanga. O le teimi le nei, tato winu I le waina lelei mai a Keriso Iesu. O tiute I o le lotu. E a o tangato le lotu e whata pena I lea mo aso ia wa lata mai. Are you with me? Are you with me? So tato uma ia le awinu. Le awinu po le waina, po le pia, po o a lava mea whapena, o mea nei a fionga le tua, wha mai o mea leanga. Are you with me? Are you with me? E a o ala fionga le tua, e alu fo iale upo le tua, ai e ftua I le whaitalia o le tangata. Ai le tangata la o le tua, tangata lotu, ia e loa ina, e le whapena ona e ola I le lotu, ai whaia lo finangalo ma lo I loa. Ai a o le aselo si tianga, tate manatu si tia taua, e le whapena le finangalo o le tua.
mafuaanga na mai ei mauia e alaina wha ta pena le tua ia na whaila unga mo tātou e wha mataranga tāle fionga le tua. There are times it's so hard to try to interpret and try to teach the word. But when we grasp it through the teaching of the Spirit, then we will rejoice knowing that God is so caring and so loving that He teaches us the truth. But despite giving that truth, but He still gives people the right to decide for themselves. So la so foi la ne le wa fa long long mana ia le up wa mana ia le manya e fa ni pasta sa rona le up ya mo fo ia ne ya wa pulea oe ya me fai. Alleluia. E ele winga na ila na ave le pulo tau samanga. O ina le fa tumtumunga o le potpotonga a tole iai. A wa a malele mai loi lunga ngā fui fau sole. Kwa mea pēra le mea ia. Wai wani ngā ngana tangata mea uri. Wa tela ina o lai tupulanga. A ka o le kuda. O le pēra. Mai kwa pēra. O ka kakalea. O le minga a pēra. Wai mea kwa over. Lo wofo fongia. Are you with me? Me foi nga e vai tupulanga tala vo vai ken. Wa fia pēra u balava ia for the young people. You know, if you act cool, then there's something wrong with you. But if you act the baddest, then you are the best. Are you with me? Au I tau te vai e se sengo mea le lalo langi. Ma mea Keriso. Are you with me? O le maule na o vatua le taeao lenei. E whapena o na whamalia ia I tātou I mea lolo mai o tātou whale. Wai vai mea lolo I o le whale o le atua. I agree with Pastor Sharon, how the Spirit has been putting together the things that have been shared in this house. O ia te wha maunia, ele ngā ioi mai o le angang pa, ia mai ai le amatanga I te inga, e a whainei e Pastor Tupuola, e a whaso solo mai ai lea, e a Pastor Mika, sawa e a Pastor Sarona, wale au Pastor Uma ia, muingo mea ai, well, what you found yet, Pastor this, Pastor that, See, o ina te vai mea mai ele tua ia te oi mau. E au mai mea lololo, e lona maota, e whaamalia I nai lea, o tātou ia ina. So, ole salamo e tō suma leono, al fai upe valu. A wana an tō whaalonga e lise se o ko o mga kuainga le me sa waile verse le nā. O le whata o te tō oi o le afo ino salamo e tōlu ono. Al whai upe valu. Na te whaamalie mai ia I tātou. Wai vai nani mea na whai e le atua le whaapotonga ia o tangata ia I kana I karileia. A ia e loina le whaamoe moe o Ioane. The purpose of John, Gospel of John, the Evangelist John, ina ia talitonu so. O so'ola ia, e leo le so'o ia se furulua, a o tātou ia te tono le malu le nei, ma o tau ia whaalongolongo I le laiva le nei. O loa o ao mai atu oi mau, ina ia e talitonu, ma o talitonu o Keriso lea, o ia leo le whaitotoa o manuia umalama, mo oe mo au I le aso le nei. As from this Sunday, May 2026, is the beginning of the newness of God in our lives. O ie amata ina whailoa mai le tua ia I tātou umaie e lalo I nei mai anua amata mua le tuli manu le la I o ia li tula matangi le tuli manu le o le ua whailoa mai umaia I tātou ia e whapei ona whaia Keriso e whapena foi ona tupu ia te oe. Are you with me? Vai whai le whai ngō fio me whaia le tua. How simple the power of the kingdom is available to you and I. Wai vai le mea na whai ei, na whai atua, whatumu, ia whai nei o, ia kalone vai ia. Whatumu, na whatumu I vai, na whatumu wha mai, asu. Wai vai whatau waa. And yet so powerful. O mea nai tere ngangalo ia tātou. Le engalo ia tātou mea ia, le whatau wa o mea, mea la whanai te vai, po o ame whatau wa e te whaia, a e tani tonu I le atua leo Iesu Keriso, e tupu fōi a te oe. Ai, e ia isi me
e le tatau na whaatino ina i le mea te mana o ai. A o le mea whaatumu le mea e manui ai tangata lau tele. A wala o tātou ia inu, le inu awa mai nga, a ua whaatita ia i tātou inunga. Le walu ka ko ingunga nge ia, wa uma o ia ka ko a whaingi ka kungi ia nga o mai. Ya o whape, oi, e bea, whakai kai le bea lega whai e Iesu. Lau, whakukumu mafangunga, vai mafangunga, ngā wale kukumu, koe whakukumu i vai, lulu le, koe kufa mai lea. E ke whiua ngā ole mea ingu vai, ngā ole kumua i lo mangawa, ia ma whape ngā kiu i kua le whale, ai le ai ama se mea mau ai. Mai winga o ngai, mai vai whainga, wa whia kausanga o e hingu awa. Ai ngai le ai a se mea le e mau ai. O wul whaka anunga, ka kau makau, ngā uingu awa whoi. Awa, ranga o le yerka ko saunginga i le sau ko so mai kua o lunga i le ere ka ke le ai o lunga i le fo i le makongi i o mea nganga maua i le whakukumu whangunga i le ia inga fasi ai loa inga o nga o le kupu ia inga nga amaka o le lei ai uma e wa masisei ia mea lau ke whaasoi oi, wa lava i le aso fia niai. Sufiku. Awoi, sufulfiku o me. Le rua mai whaas fulfiku. Lai whai mai lai whiona le tuaina, o le atua lea, a whaatasi ma oe mau. Nga ke wala awina mea, e le o iai. E whaapei ona iai. Romans 4 verse 17. That's our God. The God of Jesus Christ. The God who actually works through Jesus. Le tua le na whai ia ke viso, whakukumu ka longe. Ngang whakumu mai, asulua ave. Wai o le vave o mea ina, ai Sao Paulo, whai loa mai mo tātou i whamai, o le tua nai tasi. O le tua whaina, o le ia aia e tātou, o le tua whaina, na te vala awina e mawhai e le o e mao. O na tātou vala awina mea e le o iai. E peise i lava, o lo o iai, tau nu ulo leo o le afoini o le o salamo e tolu ono. Whai upe vai mai mo le suina o la unga. Are you with me? Are you with me? E wha matala e tu spaia ia le tu spaia. Wha mai e te wha malie, ia i mātou mai mea lololo o i lo fale. E te wha inu mia fo i mātou mai vai tafe o au mea wha whiwhia, wa ai le ngangana. See the powerful and the richness of the language that is used. If I matala mai o fongi o mea o le malo, mea fo lana na yo a ao. Those blessings are yours, but you are yet to see it. You're yet to actually manifest that because you do not believe in Jesus Christ. Are you with me? E le o lava alo te li tonu ia ina ia ke visu Iesu. Te lo mea lenga le lava le tatou tonu ia ke visu. Langa fo o nae e te iloa. E iei se menti, o le menti, ska mai mea. Nga ia ska mai menti, o oi wai kuda. Wai kuda na mai lunga i o lua e kau i o kuli. A pau ale menti nga koe au kapu vai, maua lofi vai. Koe pau anga whale konga o mea o ngai te sa. Kalangoa mai. Ngā la e alo le mea mongi. Wa le leilo ma fau e ke alofa i le ali. Ai pule au vai me ngai ke aluei. Le mea se le kakaunga e alu iai. Ai ave au vai. E lo vai. Ia lo ulu ma fau. Fa iwe sa rona le maule fe mai. O le oli i le li olo tō malosi lea. E te moa i le Neemia e valu. Al fai upe se fulu. Ai fai tau fala le Neemia na e valu fai upe se fulu. E tau tala foi la i le tamao a inga lea, ma le ofofongia lea, ma le sosia o le atua. Awa fai mai Neemia lo ina, wa faa longo tangata i o saiuta. Mantua na fatu atu e fo ia lo ta whianga. They've just left, they've just come out of the exile after 70 years in Babylon. Le ala utu e fo i loa i o i saiuta. O atu lo ina la sana na faitau wai lo le o le fionga le tua tu e Faamanuia e tangata, la fionga le tua feta ngisi tangata.
Na o tātou e whaalongo le ofo fongio o le atua maro na whai wawenga i o nātu aunga tamā. Whitangi se lota wha mai lolo to ina o ne mea wa ai o tō. Aua tō te whaanonoa. O ma le fia. O e a ai ma le ori. Aua o le aso le nei. O le aso Faamanuianga mai le atua. Aua o le utou ori i le atua. O le utou malosi nia. So tātou wō le aso le nei. Tātou wō le aso Faamanuia i le li i ai tātou. Tātou wō ma tātou tari tonu i ai. I le atua lea. O le atua e mawhaiena e whaia mea whatau waa ai a vea ma mea ofo fongia. Le atua e mawhaiena e tui lumo o tangata. Ai ofo tangata ina ua na matala o lofo fonga. Ai whaalongo tangata boi e ofo ka whai. Whako ki ofo. Nga mako vasenga. O ia lai kere nga kawarunganga mako whainea mako lau ngā kongi. Wafo e mua kaka o kaka piko siang kawa kaka kalai kua wafo le ngo muri anga le o va ngia o e kui e me ke ku fa professor o ke ofo po fe a i te va ai ke viso Iesu ia te oe nga o me matautia ma me o fofongia e fai ele ia te oe ai le fai fulana o mai ia te oe pe ele nau ia. You have to be willing. Ma le foi me ele ngata o le willing, le nau, ai ia whaapena o na whaataitai. Talk to yourself in the mirror. Aru i nā launga, ia whai o nguku lau, whai umaukanga ke mga o ia ina, whai ngā o lua, mau mea umai whai na, a wala, whai mea whaapua whai na, practice makes perfect. A matana e whaataitai na, ma whaaleo upu. Ia wai o le ngangu ele sa kako mea, e se kako nganga ai ano le fai nice e wa la kua a le se ke mi fa pe foi e ke manga e fa ofo tanga wa lava ngi upalang se lua a ngi upuma mafa e se asa fa longo e kanga nga anga e ano luanga nga ko nginga mai o le sila wa leva nga fiable fale ai nga fa longo mai lo ko nginga ko le upunga ma le saunga lo fa pai a wo o makua che mal me le o me la ro ele ko hu langia ya wai nga ela ko le fa fo vai vo fio mai o taminga e que avese al taminga la we le mai lunga a la le kala ngo ki la lo vai so fakai practice ai na a o fo ile mtasi me o le ngang ka ko wo ile fale wa fo yo la me rest home ma ngo fuanga wala uma ku kuanga ia la ke fai kwa o al fai mama ala ke ninga la ke sasa in Jesus ya o fo lo fa e pelu ia nga in the name of Yeshua ele lo wala nga le fai nga vale ai fa maka e fai ale wa pe o lo mua le wa ele ko fa karikalo ia nga ele ko me vola wa le team le wengi wa fiu ia pauli ma fate kausu engisi ho le rest home bo le ko manga ho rest lo wa manga nga ho streets a se ngang wa nga for God so loved the ai fa long ka me fa pui o le kua mamawa wa me nga fa tangata fa me o le kua mama no lo ka lo kua man ko fa la lupo wa nga ngoko ye le la man ko lo le nga fa ya fa ko le mama wa ofo fa long so nga fa moi o ye ele fa me se si le nga ngol ka malo le nga ele le na fa ye nei me o me la so le nei ina ia tatu tali tonu ai o ia o lo tatu o li fa e pei o na ia fa e faapea na foi ia i tātou. Alleluia. Alala mai lalo ina o lau whaewina i tātou. Ile te talo. Focus upon what the Lord has been sharing with us this morning. Tau te leo mea māsani ai. La le whaatula ia tātou ia ina. Wala na ua mawhana lau mawhitanga mo lou no foa. Ai mafofau i le li na mafofau upu ia na mai e pasta Sarona i le taeao lenei mafofau foi upu na mai e pasta Tupuola e teimo sauninga
Tato mana tuna tue ilo nanga le leile na. Olo iai o ie le mene. Wherever there are 2 or 3 gathering in my name, I will be there, saith the Lord. O ie le nana malele. O ana mana vanga le na. E le tusi o matei o lona matau pe sumalawalu. Sumalawalu fai upe so le lua se fulu. So se me ye se to lua. Po se to tolu e mana tunatu ya chao. O te yei fatasi mai la toina. So he's here right now. The one who said, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open up, I will come in and I will sup with you. And you and I. We for now len fetalai le taeao le nei fauta o te tuatu i le pui pui. Mo tui tui atu. Ai se whalongo i lo leo. Ma tōina mai le pui pui. O te ulu whale atu. Ma te tari sua ma oe. O oe fo i mau. Ai te tau mai i nale mafu angai alaina ma na o Keriso e tari sua ma oe. He also explained the reason why he's saying, if you open your heart unto me, I will come and sup. And this is the reason why. That mailan whamtalanga na awa o te tō fia foi oe. Ta te nofo tupu whatasi mao. I le maota o lo utama. His heart is for you and I to reign and be seated with him in his throne room in heaven as we are alive today. Au e soi fua I lalo nei le taeao le nei o le whanaunga le nalo tali I whaola o Iesu Keriso. Ina ia e nofo tupu whatasi mai ia I le nofo ali I o lona tama. Whaftai Keriso. Whaftai wa e le nā tia whamanuianga o lau malo. Wa e sila mai le nau mai o ainga. Matou umai e lalo I nei le maf, I le taeao le nei. O la matou whaamoemoenga matou tō mai se I e whaamanuia mai I ai matou. Wa e malele, wa e sao noa, wa e whaali mai lo fina ngalo. Matou te oa I lea nganga pa ia, fe soa ni mai. Awa tau na matou whaalongo ai. Awa foi na tau I na matou whai tau ai. A ia whapena ona e whapopula ina mata o matou loto. Whapopula o matou talinga nganga pa ia. Ina ia matou malama I lou tau wā nau mai, ma lou nau mai ia I matou. A mai pe ia I matou whaalinga o lou malo. Lou malo le lalo langi mai teimi nei. Reveal unto us revelations of your kingdom purpose while we are alive today. That we will be able to discern your will for us while we are alive right now. And those promises are faithful and true. Awa o au whetalenga maua fionga na e moni ma whaamaoni lea mo I matou. We also pray for your blessings upon our partners, our viewers, our ingas that are worshiping together with us. For we know that you've spoken, Lord, that distance is never a problem with you. E lata umatua I matou I ate oe pe a whai matou te tali tonu I ate oe. Whawhetai fo I lau whau unga ma lau whaamanuianga I le taeao le nei. Matou te o wa whaamalolo ina I matou te fo I le taeao le nei. Wa malepe hamo ia sa noa tia ai matou. A wawai au mai le upu na ia I matou le upuola. O le upu ngalue. Whaamanuia le au whainga luenga. Pitoa o le nei fo ia solo matou tama. Whaawaulo whaaunga I le worship team. Tu maulo whaamanuianga I ainga mamata whale mata ngata te totasi o la matou e kale sia nei. Ele ngata ia I matou I papa tuitui nei. We also pray your blessings upon the Emmanuel Christian Ministry International, that we all enjoy your presence on earth as it is in heaven. So whaftai lo matou tua e ala ia Iesu Keriso lo matou nganga whaftai malo mafuta mai ngang paia ai tatou alalanga mwhape atu. Ya ave se staunga patevi ia le tua batu lava noa fonga le kalesia mo fuafuanga ma porkalame mo tatou le nei vai asu sa manuia atiri le tua
i fuafuanga ia manau se ngai fe ngai mai tātou lenei vai asa. Ia tu fatasi o tau ao